अस्सलाम वालेकुम राज्य एम बोर्ड एम गिन बैग बैवरे फुटसल मुबारक अदे Hyundai Golden Futsal Challenge juga Mihar Myoti semi-final hisaba ade adi mubaratuge de atolako mubaratuge final ga wada qurane atol final ga wada qurane team ta kashawru mubaratuge 4 emme gada hisaba mi adawni egoton gaf dal atol adi addu city ge final ga wada qura team ta miwani kashawru gaf dal balaru ga final ga wada qurane wadu adi hodeddo wadu mubaratuge final da turkuri semi final ga hain ekegge tafatu bodu natija ku passe kama ekiga kuri hodage mechuga gowtak balaruga musannif muhammad tingol kamiyab puri ge turun ayaz ek gol ahil ek gol adi ibrahim shauf muhammad ek gol kamiyab puri fiori team balaruga emenge gol kamiyab puri muhammad hanahil den anen hen wala ragala midi asta coach ge game play na gota final den ane passe hen nuane da abudu swadunu kunnani hama sida wadu asdu ama kikuga e ruhuga tashi nagan ei marunna war muhim weccha abudu me dattake miti naga gota ಹೊಡೆದು ಟೀಮ್ ಬದಾರುಗ ಎಮಿಹು ಮುಬಾರಾತುಗೆ ಫೈನಲ್ ದತುರ್ಕುರಿ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಗ ಫುರತಮ ಹಾಫ್ ನಿಮಂಗಿರು ಫಹತುಗೋ ದೇನ ತೆವಣ ಹಾಫ್ ಗ ನತೀಜಾ ಅಮರಾದಾಗೆ ತಿನದ್ದೆ ಕೊ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕುರಿ ಎಮಿಹುಗೆ ಲಂಡು ತಕ್ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕುರಿ ಕುರಂತಿರನ ಬದಾರುಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಲಫಾಫ್ ಅದಿ ಅಹಮದ್ ಶಾನಿ ಗೆ ತುರಂ ಹಸನ್ ಶಿಫಾವ್ ಅದಿ ಮಡವೆಲಿಗೆ ಹೆದ್ದೆ ಗೋಲ್ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕುರಿ ಅಹಮದ್ ಸೀನು ಅದಿ ಯಾಯಿಶ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಅಸ್ಲು ವರ ಮಸಕ್ಕೆಂ Kuriang otak kita kau tiba tu, ada mepura mah boda, asli masak ke kokia mah. Aina ni jam itu hama yakin kaya ber, masak ke kokia mah. Addu city final ga habada Qurani maradu adi hitadu maradu mubaratuge final me daturkuri tinen ekakon meedu semi final ga habada ko mechuga maradu ge lanta jehi hasan lawak muhammad shahaw adi hasan atuf egetur meedu ge helandu kamyab kuri abdullah vishal सेमीफाइनल मैच जुमला गोता हम आलोगन देखे जागो तो बच्चे हम अनहें टीम ओवरऑल को कोच एबुनी गोता मासाका कोगेन टीम के गोतु का कुलुनी मा असलो फेनुनी एगे नतीजा असलो अनहें मुनन्या मारों एम मुहिम में की प्लेयर आईको इस मैच का नुला कुलन्या ने एक ग्रुप स्टेज का फाहु मैच का आने कुलमु के तेरे निबुं कार्ड के साबु अनहें मुनन्या मुं आईको टका दें अनहें मुनन्या मुले मैच ओवरऑल का हरमी कुलुनी रात कोरेगा फाइनल का हितदु आदे कोल निकुना दिम्यापुरा मा बारोगा तक रात कोरे बियाम अतोल ताशी नागा ए फाहु दें कुरिया बिस्नान hitadu mubaratuge final mida turkuri hate dekun semi final ga fedu badikoge hatar hitadu ge lanutaka balayaruga hazim fauzi adi muhammad danish mege tur muhammad sabah komme kuntere ku gola jehi ade fedu team balayaruga muhammad sayan adi ge turun ali nafiu gol kamyab kuri mubaratuga la matol balayaruga la matolge semi final ge jaga miwani group stage of hoga yagi me group a balayaruga semi final on jaga hoda miwani istu gam mondu adi mawan istu semi daturkuri hatar dekun dambido group stage ga fahmech kamyab kogen di gang semi final datur mikuri de stumakum fahmechuga fonodoge machakuri hodagin group b balaruga mondu fahmechuga kaladu wadako ebbaru henna semi humigani semi final ge jaga yagin koppa adi mawa kunahandoge macha de stumakum kuri hoda mi group semi final ge jaga yagin koppa wani semi balaruga group a ge ebbana mi hodi no point aki ge kulon huriya macha kamyab kon istu mi group devana team ki ha point aki ga gang adi group b balaruga ha point aki ge ebbana hodi mawan adi 4 point aki ga devana team ge gotuga mundu semi final turkuri mubaratuga devatolege kulum fashafa kam ispaha kolna gotu nuno tolo mi ek group himene atole mi group ge furatama mechaka balayaruga holudu miwani desumakun hembodu balikafadi malenduwa velidu wada kuri mechoni mige midiyai ebbaru wegen raatola balayaruga raatologa ismeti ek group raatologa me far 4 ga dhameche gotuga duwa faru adi inguradu wada kuri mech tankole fase ha hataren ekek ge natija ku duwa faru miwani kamyab kofa adi tafatu bodu natija ka kiga faanu kolan hellandu jahagen haten ekakun alipushif miwani war baruga fishermen hodafa tateka nawara team wada kora golden futsal challenge ki rajyege emme bodu emme gina bayge shamilu ngai emme gina bayge baveri ngai mubarak adi mihar myoti mubaratuge emme fori gada hisaban adai